اف دم و همو دمین و خوش بن تماشوانین هجا لسر اکرانین آروار تیوی به برنامه که نو از لپیشبری ومه جوه شونده هر چند روژا جاره امی برنامه روپلک جدیرو که پیشکش بکن دوی برنامه ده به تایبتی از دخوازم لسر دیروکا کردان بسکنم لیبلی دبشن پشتره د برنامه پشتره امی لسر دیروکا هن گلیندن هن هزیندن هن یکیتیدن و هر وها لسر دیروکا هن بویریندن جی امی بسکنن ام ناخوازن و برنامه سر دیروکه وکه برنامه که کرونولوژیک پیشکش بکن تنی ام دخوازن لسر هن بویرین گرینگ ین دیروکه بسکنن ده بشین دست پیکه ده از دخوازن لسر دیروکا کردان بسکنن جبر که دیروک گرینگه ام حیات دیروکا خواه باشناس نکن ام نکارم خواهی باشناس بکن ام دیروکا خواه باشتر آنالیز نکن ام نکارم پیش روژا خواهی باشتر ببینن جبر ویه که جی به طایبتیش بومه کردا پر گرینگه که ام دیروکا خواه باش ناس بکن ته گوتن کرد گلکه هریما مزوپوتامیاییه لیبلی جور حیا 20 سال بری جی دهات گوتن کو کرد 1000 سال بریان میلادی ج باکور اوروپایی بر به مزوپوتامیایی و چونه یعنی 1000 سال بریان میلادی که نزدیک 3000 سال بری هم بیشن جوان سدمان یک جی او بکو هرودوت تزانین هرودوت بخوا وکه باو دیرو که تناس کرن هرودوت گوتیه قوم مد قومه که اوروپیه او ج اوروپایی بر به مزوپوتامیای و چونه حتی هرودوت تبیجه او هاتنه یونانیستانه و بر به مزوپوتامیای چونه لیبلی هرودوت نگوتیه 1000 سال بری میلاد کرد اروپا بر به مزوپوتامیای و چونه تنی گوتیه کرد یان جی مد تزانین قوم مد جی کردان جی ایرانیان و جی افغانان بکته هرودوت گوتیه قوم مد وکه قومه که آریه زمان وان جی زمانه که آریه اندو اوروپیانه لیبلی لیکونینی که پیشرهات نکرن به مدای خویان که نه 1000 سال بری میلادی 3000 سال بری میلادی جی کرد ایرانی و افغانان لسر آخا مزوپوتامیایی لسر آخا ایرانی جیان کرنه لدورا آوین دیجله و فرات جیان کرنه سدمی که بگرانی دیروگزان دویژن پای بر مزوپوتامیایی و چونه زمانه کوکا زمانه یعنی زمان ما کردان و هر وها ایرانی و افغانان زمانه که آریه اندو اوروپیانه اندام مالباتا زمان اوروپیانه یعنی فرانسی، اسپانیولی، ایتالی هر وکیدن لو مجی پرانیا دیروگزانان دبیجن کرد
قومeke ji Avrupa'yı çuye li belê kengê ev ne diyare ez bu xwe jî wisa difikirim li belê ez nikarim bêjim Kurd 3000 sal berê ji Avrupa'yı ber bi Mezopotamyayê ve çûne ev ne diyare tenê hatiye tespît kirin ku Kurd 3000 sal berê miladê vir ve li ser axa Mezopotamyayê jiyan dikin em niha dibêjin Kurd lê belê beriya miladê gotina Kurd tune ji qewmên Kurd İran Afganan ra dibêjin Med qewmên Med dibêjin Med Mad Medi Madi yani li dora gotina Med digere beriya miladê yani derdorê 60 sal berê miladê 70 sal berê miladê li herêma Mezopotamyayê İmparatora Asuryan hukm dimeşîne û her wiha cîranê Asuryan Babil heye İmparatora Babilon heye lê belê esas li ser axa Mezopotamyayê li ser axa ku lê Kurd dijîn İranî dijîn Afgan dijîn İmparatora Asuryan hukm dimeşîne û hukmeke bi zulmê dimeşîne ji ber vê yekê jî bi rêberiya Kurda taybetî berxudaneke tê tanzîm kirin li dijî İmparatora Asuryan di sala 612 beriya miladê bi rêberiya kawa Hesînkar ew berxudan dive sedemê ku İmparatora Asuryan hilweşe û şuna İmparatoriya Asuryan yan jî em bêjin li herêmê İmparatora Med tê ava kirin bi rêberiya kawa Hesînkar İmparatora Med tê ava kirin û li herêma Mezopotamyayê li ser axa ku niha lê Kurd jiyan dikin û İranî jiyan dikin İmparatora Medan çêdibe 612 beriya miladê û tê zanîn cejna Nevrozê jî wê demê cara destpêkê hatiye pîroz kirin yani hemû cejin ji bûyereke tên afirandin cejna Nevrozê jî ji bo gelên rojhilata navîn bi taybetî ji bo gelên Med yani Kurd, İranî, Afgan weke cejneke muqaddes e piştra Türk dema ji Asya navîn diçin li ser axa İranê dijîn ji bo Tirka jî cejna Nevrozê dibe weke cejneke muqaddes hûn lê nenêrin Tirk li dijî cejna Nevrozê derdikevin lê belê beriya ku Tirk derbasê Anadolu'ya bibin cejna Nevrozê ji bo Tirkan jî cejneke muqaddes e û ji 612 sal berê miladê vir ve cejna Nevrozê li herêmê ji aliyê gelên herêmên ve tê pîroz kirin weke min got İmparatora Medan bi rêveberiya Kurdan tê ava kirin bi rêberiya kawa Hesînkar tê ava kirin heya 505 sal berê miladê İmparatora Med jiyan dike piştî kawa Hesînkar Astyages dibe serokê İmparatora Med kralê İmparatora Med Astyages lê belê di salê 505 beriya miladê de Brazî Astyages Kiros ew jî di nava rêveberiya İmparatora Med de xwedî
حکمکیه او darbe که چه دیگه کیروس بخواه برارزی استیاگسه لبلی خارزی ایرانیایه خارزی پرسایه دیاوی پرسه باوی کرده کیروس زیدتر خواه نیزی که پرسا دیگه به آلیکاریا آریستوکراسیا پرسان دناوا ریوبریا مد امپراتورا مد ده گوهرتنه که چیده به او امپراتورا مد دبه امپراتورا پرسان یعنی در دور سال 505 بریا میلادی امپراتورا مد گوهره دبه امپراتورا پرسان پشتی که در نو ریوبریا امپراتوریه ده ایرانی زیده دبن خودی حکم کرد هدی خوش ریوبریه دکشینن حتی جبن باندورا امپراتوریا پرس دردی کبن جبریه که جمرف دکارن بیجن جسال 505 بریا میلادی حیا سال 1000 پشتی میلادی کرد لسر آخا خواه اوتونوم جیان کرنه با آوه کدن اندکارن بیجن آزاد جیان کرنه بریوریا جور و جور هزین هریم کردان آزاد جیان کریه یان جی اوتونوم جیان کرنه نکتنه بن باندورا پر هزان یان جی هزین پر مزن امپراتورا پرسان هدی مزن دبه و تی زانین ده سال 400 بریا میلادی امپراتورا پرسان روسا مزن دبه ادی بر به یونانیستانه حیا نیزی که آتینای جی چونه خواستن یونانیستانه جی آتینای جی بخن بن باندورا خواه ده برنامه کدن ده از لسر دیروکا 1000 سال پشتی میلادی بسکنم یعنی لسر دیروکا کو ترک جه آسیا ناوین دما درواز دبن دست دچن آخا ایرانی پیشرا جه ایرانی جه سر آخا ایرانی درباسی سر آخا کردا دبن و پیشرا جه لهنبر امپراتورا بیزانس با آلیکاریا کردان شر دکن و درباس آناتولیا ناوین دبن ده برنامه کدن ده از لسر همان بیاری بسکنن حیا برنامه کدن یا روپلک جدیرو که بمینن دخوشی ده سلاو ریس